Усалдаңа Россия героя космонавт-летчик Олег Кононенко ылжыттата. Кононенко усалданағы сырытын Ольга Шепелева сырдатар. Йылжытымсақ усалдан жаны сәргеті Россия героин Олег Кононенконы арыла қылажынан күйнер кымығынан аяқ тұтан көрісті. Салғы делегация сақы онны нұтчан аруты ұрулахан төлкөлерін түсті әбісілдергер дағыртаху музей комплекска ылжыттатылар. Музей генеральный директоры Раиса Риясовна Кулаковская истин тылларынан ағырдали көрісті. Итенне кені әхетін Алексей Кулаковская кенегетін космоскел жытақсан андай түжінгор қоғанын ағындар күппудығар Олег Дмитриевичка мақталын білдерді. Космоска таккы қаз бир деталя, қаз бир ахылыга барата расчетанной боллади. Тугу тахарара, тугулара. Он бихи машина тиен бара букуду болбак болла. Он бихи дибет, он чөпче чулам биги туак бутун бихи бикинигетин бутуттан. Кадара кихи сымьяргах та курду, кихи юрер, кихи долгуяр маменин оғырат берді. Салғы ғылжыттар Олег Кононенко жайгергені оны научна ичинчегілерінен, ол әгеға өріқтәхінінен жарықтанар риск, стат, қатшақтанмы тәпетіністәқ тәрілті генеральный директоры Алексей Кушейко, бұл тәрілті өріқтәхінгі департаментін салаячыда Ольга Мороз, сақы сәргер соғытақ космонавтикауна авиация музейін үлетін білсе дүпсін сәргер ғылжыттатылар. Кенлері нәхілейіне ағылар, олы сүйерен өрі көтіғілден тұрын көрістілер. Беги бо дүпсүн олара инникитин бо сайдылаак бологен бо бүгүн да келбит бо космоска көпөт бо улахан сүдө кии келбите наха йөрүләк инники о сайдыттыгар кескилләк боло дияны. Улус нәхленеті бүттін кен тұттар музейін энтузиаст жанын Иван Данилович онна Анна Петровна Жарковтар тарибет үлелетен келбет космонавтика оны авиация музейін білген кинлер олара Данил Жарков салайын үлелетер. Кені ылжыттары бай дереңіз қоғаннақ музейін ұстын күлететен сәргәқ кәпсәннен ұмсығытан улахан бейребілі ылла. Музей — это вообще, я считаю, что люди в такой глубинке, делающие такое дело, это подвижники. Это великие люди, великие подвижники, потому что все-таки через образование, через культуру, через искусство развивается нация. Поэтому это подвижники, те, которые занимаются. Встретить настолько трогательных, добрых людей, это всегда очень приятно. Ольга Шепелева, Петр Арканов, Саха телевидения, Усалдан.